Maya pasisilimpu, tiya katamungan, Miyerkules, mumunang Domingo, ning Adbiento. Pakiabetala po king kakatangban na lamisa, ring makatuking intentiones. Para king kapasalamatan, Jim Bata, Yoli Pineda, Lori and Lori, Lito and Lori Savanta and family. Para king kapasalamatan, king Aldoning Kebahitan, Priscilla Ina Dizon, Teres Maniti. Para king personal kayadwanan, Catherine Soto and her baby, Bencho David, Michelle and Mark Rivera, Ted and Joby Monasterio, Patrick and Sarah Gokinko, Amor and Carmelita Bautista and family, Eleanor Ventura, Bernie Baby Hanson and family, Arman and Mariette Nang, Phil Janet Castro and family, Rose Kapati, Rosana Reyes, Leticia Hu and family, Jimmy and Inday Santo Domingo, Joy Espino and family, Alvin Laison, Cynthia Bata. Para king malagwang kapaldanan, Iris Kim de la Peña, Aileen Makapinlak Surbano, Eric Santos, Albert Songko, Carl Haynes Torres, Lay Manalo, Geraldine Sapanta, Gloria Badoy, Susan Lacambra, Gloria Panlilio, Nelson and Nicole Tamundong, Jennifer Manalang Canlas, Orlando Castro, Dr. Agnes Salvador, Maylin Salamat Soberano, LR Bito, Ernesto Dizon, at dinganggang kakaluguran at kamag-anak amasakit. Para kingalananggang kapaynawan ding kapatatang mayang unabie, Amada Gutierrez ng kayang death anniversary, Blessida Yabut, Librada Malit Suba, Nancy Calejo, Wilson Velasco, Pasita Asinas, Julian Di Caico, Edgar Pukaan, Teresita Gopez, Brin Nobel Buan, Jose Arceo, Dr. Romeo Galang, P. Romero Kailaw, Ehinya and Herman David, Blesilda Gueco Yabut, Purificación and Heriberto Gueco, Domingo and Epipania Santos, Charito David, Paulo Lagman, Eli Tiger Lagman, Maria Teresa Morales, Dr. Alberto Chicuangco, Luciana Olalia, Vicente and Ellen Tamtangco, Merlinda Gueco, Merlita Gueco, Magno and Francisca Hipolito, Alejandro and Milagros Resurrection, Alex Resurrection, Rodrigo Pabian, Candida and Federico Torrio, Angela Sanchez, Salvador Lerit, at ding sablang kaladwa kim Purgatorio.
Talakad tamo po'y kandaing dalit tapamuklat. Kinlagyoning igpam anak panimbanal Espiritu, Amen. ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya kaanting mo rin, maya pa sisilim po. maya pasisilim po amo. Magmisa tamo po kagum di kaya katang intensyon at panalangin. E tama malagwa kayong grasya ng Diyos. Ating milagrong kabudabud deng di ta katinape pe pakanandoreng 5,000. Dapat kayong tunay milagro itang ditak-ditak, itang mumug, potang yumutipunan ng sobra. Biasa ka magtipid at maglele. O ita, ing tune, milagro, king aldoldo tamo. Karin panahon manyira tamo, king grasya nga tsuke katam. Sisiran tamo, ing kailangan tamo, emang kailangan eta gamitan. Mangyata kapatawan king Diyos, potan ng kay, yagatang milalako, kapanayan kapag pasensyan, king grasyang aldoldo tatanggapan tamo. Itangan po magkumpisal po king Diyos sa may payang tuto. At kaya kayo kapatad, ulimi ka sa lakong bina, king isip, amano at dapat at may ilawang kakulangan. Ulinitang ipanikapuko at Santa Maria Kapilan Mang Birhen, karing sablang anghel ang pong santo. At kaya kayo kapatad, inipanalangin niyo po, king Diyos, sa ginutamo. King Diyos, sa may payang tutu, pakaluluwa nakatamot, king pangapatawa, daling kasalanan, tamo'y dala nakatangan sana, king Bie, alanganga. Amen. Ginoo, pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo, pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo, pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo po. Ganakantala po rin kayatang panalangin, di kaya katang personal na intensyon. Hoy paming mayupaya, ipaniga po mikaya ka, sadya mo rin puso ming tanggap kang Kristo, po tandatang yang mitmong digaya. Makapakrake kesana, king bangketi, karin king banwa, anong nuya mabibiye, magari kang bening banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamasangibot kin libro ning Propeta Isayas. Ketim bundok ning Sion, ing Ginong mayupaya, migsadyayang metong abang keti, para karing sablang bansa keti king yatong. Bangketi ning pekamanyaman apamangan at mga maldiling alak. Keti na bilang ipawi ing lulam na ning lungkot, amalambat ng tatakap kareng sablang bansa. Sintangana ing lubos ning Ginoong Diyos ing kamatayan. Pulisana ing luwa ning balang metong, at ilako na ing kamarinain adaralan na ning metong ning kayang balen king mabilog ayatong. Ing magsalita kaniti, ya ing Ginoo. Potang iti mapalyari no, ing balang metong sabyano, ya ing kaya kaming Diyos. Binilimi ing kapanaligan mi kayo at linigtas na kami. Ya ing Ginoo, binilimi ing kapanaligan mi kayo at matula kami ngeni ampong masaya, uling linigtas na kami. Ipamingwane ning Ginoo ing bundok ning Sion.
ingamano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Dalit apakibot, manuknangan ko kimbale ning Ginoo, kareng sablang aldo ning biyeko. Manuknangan ko king balening Ginoo karing sablang aldo ni Biyeko. Ing Ginoo yung pastol ko, nanupang kailangan ko. Hindi ko't amalabong karin nako papagpainawan. Manuknangan ko king balening Ginoo karing sablang aldo ni Biyeko. King makapasno danumon, karin nako daralan. Pagkaluban akong bayong sikanon, tataryan ako, kindalan ning katuliran, agpang kingkeyang pengako. Manuknangan ko king balening Ginoo karing sablang aldo ni Biyeko. Misa sadyayang pamangan, arapan ko, king mismong akakit, daring kasalang ko. Buntok ko king laro, kayayang lalanyan, tula ko, makanyan-kanyan. Manuknangan ko king balening Ginoo karing sablang aldo ni Biyeko. Pawang ingkayapan at lugod, ilang mamantabe ka na ko, kabang mabiyeko. At kimbalening Ginoo, manuknangan ko, kapilan man. Manuknangan ko king balening Ginoo karing sablang aldo ni Biyeko. Talakad tamo puban parangalan ing mayak a balita. Ing Ginoo atula na katamo kapamilataning kayang batas, yaing kaya katamo ari at talapagligtas. Alleluia, 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 alleluia. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka antimorin, pamamasa king may pabalita, agpangkang San Mateo. ligaya kaya ka o Ginoo. King panahon na ita, Jesus memebeya king dagat ning Galilea. Minukyat ya king metong atalimundok sa kaya linuklok. Ding tutong dakal na tao mintala kaya daralado ring pile, baldado, bulag, pipi, ading aliwapang makisakit. Binili no king harapan ng Jesus at pepakayapa nala. Mga pamulala ring tao panagida, ding pipi magsalitala, ding baldado kinayapla, ding pile may kalakad la, ding bulag may mesala la mata, at pinuri ding Diyos ning Israel. Inaus nung Jesus lumapit ng alagad na nga na, malulunos ko ka rin taong deti, at iluketi, at lunong aldo, keni, at alalang apangan. Eko buring palakwan, danupan, magkang mga inanda, king dalan, mga lyula, king dalan. Kitang dakaya ring alagad, nuka rin tamo kumang sapat na pamangan kareti, king disyerto para pakanantala ring antikareting dakalatao. Pilan na pa rin kaya kayong tinape nga ng kilot ng Jesus. Pitula po at mapilan na asan mga lati. Pepaluklukan ng Jesus ding tao king gabun, king wano ding pitong tinape ang ponding asan. At kay bat pepasalamat king Diyos, piraso no ring tinape, dingasan, at binyeno ka ring alagad. Ding alagad pe miedo ka rin tao, mengan langan ding sabla at kinapsida. Anyang mitipon la ring alagad, ding pira-pirasong menga tagan, pitulang kaing ding akat muda. Kaluguran kong kapatading may pabalita ni kiyakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo.
the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The unseen miracle. Ating pong milagro Kenny, di akakit. Ano yung hindi nakikitang milagro? Obvious naman yung milagro is the miracle of the feeding of the 5,000 from 7 fish and from 7 bread and a few fish. Yun ang milagro, yung maraming tinapay o dumami ang pinapay from a few bread to more bread. The feeding of the 5,000 is the obvious miracle. Yun yung pinaka nakikita nating milagro. Pinakain ang 5,000. Konti at dumami ang tinapay. Pero mayroon pang isang milagro dito na hindi masyadong nakikita. The less obvious miracle. Pero sa tingin ko, ito ang susi sa tunay na milagro sa araw-araw na buhay natin. You don't have to be like Jesus who can feed 1,000 in an instant. Or you don't have to do magic instantly. Biglang magiging marami ang tinapay at isda. Sa paniniwala ko, mayroon pang isang milagrong parang nakatago. Ano po ito? The miracle of the crumbs. Ing milagro ning mumug. Pitabasan tinape. Sobra-sobra. Ditak-ditak kami nga pirasong tinape. The excess. Itang sobrang ditak. Tinipon dala. At may katipon lang 12 kaing. Tala papansinan ding mga lati. Small things. But when you put them together, they could feed another 5,000. The learning point here is not the hunger to satisfaction or from nothing to plenty, from scarcity to abundance. It is about the lesson of the gradual daily gathering of small amount of excess and picking up the crumbs, and in the long run, they become plenty. Huwag tawaging wala ang konti. May ausan ala ing ditak. Huwa ditak mo, pero atin pa rin. Deng aliwabi salang mikwalta, agad-agad. Some people want to be successful instantly, one time, big time. Taya na ako, Kenny. Pag tumaya ako dito, mananala ako ng milyon sa ganitong paraan. Pero hindi po ganyan ang tunay na milagro. Ang tunay na milagro nasa huli ng Ebanghelyo. The key miracle is at the end of the gospel. When Jesus asked His disciple to pick up the crumbs. Imagine, si Jesus, the Son of God, He created a lot of, we experienced a lot of miracle in Him, but His eyes ay nasa mumog. Ituro niyo yung mga anak niyo magtipid. Huwag magsayang. Kung may sobra, gamitin. Recycle. In the long run, dadami. Kung minsan, hindi man yung pinakamalaking sweldo ang talagang yumayaman. Ang talagang yumayaman, yung pinakamalami ang naiipon. Pwede nga sweldo mo, 50,000 ang buwan. Pero ang gastos mo, 52,000 ang buwan. May utang ka pa sa credit card mo. May binabayaran ka pa, kulang pa. Pero sweldo ko, kunyari, sweldo ko sa opisina, 20,000. Pero ang gastos ko, 12,000 lang. In the long run, sino magiging mas mayaman? Hindi yung mas malaki yung sweldo, kundi yung mas marami ang naiimpok. Those who can keep more to the crumbs, the little ones. Huwa ditak, pero atin mo rin at atin pa rin. Meron pong isang principle, I think it was written by in a book called Outliners. Sabi niya,
10,000 hours principle. 10,000 hours principle. Ano ba ito? The athletes, the outstanding musicians, they are able to succeed well because every day they practice. Every day, ilang oras ginagawa nila ang dapat nilang gawin. And after a long time, after more than 10,000 hours, they become experts. Alam niyo po yung Beatles? Medyo matandang singer na po to. Beatles. Yung Beatles, hindi naman po sila nakakabasa ng nota. They did not study music. Pero for so many hours, nakipagtrabaho po sila sa Germany. Tumutugtog po sila sa mga restaurants doon. Sa Germany pala, pag combo kayo, parang empleyado kayo. Kung 8 oras kayo tumutugtog, non-stop. Tumutugtog ng 8 oras. Imagine, doing this every day together. And after some time, from Germany, they went back to London, to America. Boom! They became very successful. Not instant. Hindi, ang galing-galing ng mga batang ito. Oh, magaling sila. Pero araw-araw. Gusto mong maging matagumpay? Araw-araw. Ditak-ditak. Magtanong po kayo sa mga mayaman na tao kung saan sila nag-umpisa. Meron nung kilala, Chinese, doon sa bayan namin. Nung bata ko, ang trabaho niya, namumulot ng mga bote. Mga bote, tinatapon natin. Pinupulot niya yung mga bote, linininis niya. Ayaw natin gawin yun. Siyempre. Pero konti-konti. Isa siya sa mga mayaman sa bayan namin. I realize how that gradual growth from the small crumbs led to the feeding of the 5,000. Gradual, small, slow, but steady and sure, moving, changing, developing by fine and otherwise sometimes imperceptible degrees. Kung minsan hindi mo man napapansin, pero nangyayari ang milagro ng araw-araw. The law of all creation is a process of graduality. Is there a term? Graduality or gradualness, growth shaping the rocks, mountains, and continents. Imperceptible is like slow fire, changing deeply what is inside. Change is possible. Change is happening. It may not be seen or it may not be obvious. It may not be protrusive, but it happens. Ito po sana ang pinanggagalingan ng ating pag-asa. Napapansin niyo po yung mga anak ninyo? Yung mga anak ninyo, hindi mo man napapansin lumalaki, di ba? Kasi kasama mo sila araw-araw. Pero kung minsan ako, dahil kung minsan bibisita ko sa inyo, after the pandemic, magkikita ko yung mga anak ninyo, mabibigla ka na lang. Ba? Ang tatangkad na nila. Ang lalaki na nila. Konti-konti. Araw-araw. Konti-konti. May picture po ako dito nung bagong dating ako dito, more than 2 years ago. Yung mga bata dito, maliliit, may picture ako, dito lang sila. And I was so surprised, 2 years pa lang, without even noticing it. Bah! Ilapi na din eh. Ditak-ditak. May pag-asa ang tao hanggat may buhay. Ang pagbabago ay tanda ng buhay. Kahit sa ating pagkatao, ang pagbabago ng ating kalooban, konti-konti. Hindi naman yung instant, bigla kang bumait. Instant, parang natamaan ka ng giglat, bigla kang banal. Natamaan ka ng biglat, bigla kang naging mabuting tao. It is an experience of gradual change. Even the disciples were with Jesus every day. Ang tagal niyang kasama ni Jesus itong mga disipulo.
pero hindi kagad-kagad ang kanilang pagbabago. In the long run, ito yung favorite kong expression, in the long run, sa katagalan, magbabago pa rin kahit yung pinakamatigas na puso. Many miracles happen, but they are not instant. They are not obvious. They are not one time, big time. Alam, gusto sabihin ng Opus Dei, ang Opus Dei gusto sabihin, God at work. Ang Diyos nagtatrabaho. And when God is working, it means it must be something good. It must be something for the better. Ang kalaban lang natin, kagat tayong naiinip. Gusto natin big time kagad. Gusto natin pag yumaman tayo, minsanan lamang. O gusto natin pag nagbago ang tao, biglang mabait. There is gradualness. Unti-unti. Automatic in Greek. Kusang tumutubo, parang yung mga halaman. You do not notice but they are growing. Huwag minamaliit ang maliit. Unless a grain falls into the ground and dies, it shall not bear fruit. Falling is an integral part of growing in our process. Kaya nga po, ito ang ating panalangin. Seeing one another, hindi po sana tayo nawawala ng pag-asa araw-araw. Huwag po sana tayong sumuko. Huwag po tayong magpadala sa mga nagmamadali sa pagbabago. Kung minsan yung mabilisang pagbabago, it's not sustainable. Hindi talaga nagtatagal. Ito po ang ating mabing balita. We have to trust Him. Magtiwala po tayo sa Diyos. Kahit hindi natin nakikita, may milagrong nangyayari sa kabutihan ng ating Diyos who is willing to work with us. May God bless us all in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Talakad mo po. Kapatid, ibuklat tala rin kaya katang kaisipan ang pumpuso at manalangin tamong taimtim king Diyos at nga tapong manigapu kaya Ginoo, pakanan mo kami king tinape babye mo. Ginoo, pakanan mo kami, king tinape babye mo. Para king Santa Iglesia, palagi sanang makayagos pansin at manatiling makayagyagawaga at tandakin pa maglapit king kayarianing Diyos. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakanan mo kami king tinape babye mo. Para ka ring mayayalipit, atok lang da sana insikanan king pamanaligda, king daratang apamanatol. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakanan mo kami king tinape babye mo. Para ka ring pamuntok ding sablang bansa, kapilan mansa, era kakalingwan, king misa nayaldo, ngunyelang kwenta, king karelang pamamahala, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakanan mo kami king tinape babye mo. Para kaya katangan, bustan tamong mayatol tangin king sakramento ning pamikasot. Baneta mi pahamak king daratang atawling pamanukom, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakanan mo kami king tinape babye mo. Nene po, anong tamang sarili tang kapagnasan. Ginoo, balikdan meng mitmong lugod, iting kapulungan ang makatipon keti amunye kapurian keka. Akit misana kaniting papagmasusyan, ing larawan ing tula at ligayang daratang. Itiadon mi kapamlatanang Kristong Ginoo. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia.
Talakad tamo po. Manalangin kayo kapatad, bandating kaya katangdaon, matanggap larapanin Diyos, igpang maipayang tuto. Tanggapan at sana ng Ginoy, tindahong karinggamat mo, kingi kapuri at ikaligaya ng kayang lagyo, king kaya katamit ka sa plala, at yung mabilog ng Santa Iglesia. Hoy paming miglalang mananasanang itingayin niyang pangmi, king kasalpantayanan at lugod, maging metong niyang alang kapatan at adawon, king kaya ka ikaligaya at ikarangal, at tunay sanang maging Eukaristiya, ning kaya kaming kaligtasan. Itiyadon mi kapamlatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya kang timorin, yat nayo reng puso yu, makayat nanong king Ginoo, pasalamatan tayong Diyos sa ginutam. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati, numan ka rin noig pa, Diyos ingalangang at lubos mayupaya, kapamlatan ng Iso Kristo ang ginumi. Inyamig pa kumbabayang mekisaut kaya kami anting tao, ti parana itang binalak mo kanita pang minuna, at biglat ne para kaya kami dalan pa inturo king kaligtasan. Ngening panenayan mi tangaldo po at ang Kristo ang ginumi, magbalik yang pasibayo, kambening kayang ligaya. Kanita maging kaya kami yan naman saning kaligtasan na pengako na, ang ngeni panenayan mi, king mitmong kasalpantayanan. Ulinita, kambening sa Blancoro, ring angel karin banwa, dalalit mi kaya kang ligaya lain makyabe, king alagtok ng dampamamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Banal, banal, banal ka o Ginoo, nuyay banangit, nuyay lat, kingke kang ligaya. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Nanging daratang, king lagyo ning Ginoon niya. Nanging daratang, king lagyo ning Ginoon niya. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Hosana, Hosana, king kakatas, katakasan. Tunay kapin banal loig pa, igang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyalang katawan at daya, ni ginaming Yesu Kristo. Bayami daon kusang loob king pamaylasan at kamatayan, king waning tinapit pe pasalamat tsakeka, piraso na et binyene karingkayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti yung kanahong katawan na may daon para kaya kayo nga. Makanyan mo naman kay ba't nga punan king waning kalis. Pasibayan pe pasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya, ing daya, ning bayo talanganggang tipa na mibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan, daptan nyo ite bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayong misteryo ni kasalpantayanan. I Kristo me teya, I Kristo me beya, I Kristo mabeya, at datong niya pa. Hinyangin ni gaganakan mi oigpa, kamatayan, pamanyabli ng mebya ng anak mo, daraon mi kaya kayong tinapyan ng biyat kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, pepalyarian mo kaming matampang talakad harapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba ming pagamuha mo, kingi kami sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami ang tingmetong ning banal na Espiritu. Ganakan me o igpa, Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu,
Ban mi ganapi kayong lugod, kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Torrentino kay kaming Arsobispo, ding sablang pari, ading sablang malugod na susuyot sasaw, king kay kaming kasalpantayanan, lalong-lalo na king kay kaming parokya, keti king Banala Cruz. Ganakan mula na ba ding kapatad ming pepay naon at manenayang subling me, ading sablang meyango abye, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan at pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya benang Maria, Birhen Induning Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santo at tinupat king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, kurian dakat paligayan, kapamlatan ng Jesucristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, igpang mayupayang totoo kagom ning banal Espiritu, uporian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta mo king Josig pa, king panalangin, tiro ng Jesus kaya katangan. Isang banyaing lagyo mo, tatanging kayarian mo, ni pamintuan ing loob mo, ket isulip ang tibanwa, ni pamintuan ing loob mo, ing kakanan ni King Aldo, ibiyem ke kami King Aldo niemi, ampun ipatawad mo ke kami, ding salami ke antiing pamamatawad ni, karing mi kasala ke kami, mga emuke ay sawing tukso, nune ikabusking maro. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupan ing kaya kang pakalulu parat kay mikabus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. Huling kaya kang kayarian, ating kayo payan, at iligayang magkaman kingalanangga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo, emo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, no nelawan mo yung kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo yung poong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapan ng Ginoo manatili sana kaya kayongan. At kaya kang antimurin. Pasyag tapo, may kakametong tamo king kapayapan ng Kristo. Kapayapan po kayo ko. Kapayapan po kayo ko. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, ibigyan mo kaya kaming kapayapan. Nyo'y kordero ng Diyos, nyo'y Jesus sa milalako, king kasalanan na ningyato, nuan laring mayaws, king apunan na ning kordero. Ginoo, kaya kumatampang tanggap kaya ka, dapat ikas miyang amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamang kinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatyo ka king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, may king sablang bagi, at pagnasang kuing tanggapan da ka, dapat pauli na ningyan penandit, tanggap king sakramento, umiyaka mo man espiritual kening puso ko,
Kakaulanda ka balamuari at tsuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan ni sarili ko keka. Emo sana pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Orasyo Imperata. O mapamakalulu, ampong mapagmalasakit taig pami. Lalapit kami keka kaniting masipit ta pamangailangan mi. Adwan mi keka yung kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami at may kamatena karin dakala tao. Adwan mi ngeni kaya kayong balikdan mo kaming mitmong lugod at iatsyat may kaya kaming makaulo mong gamat. Intakot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi, at pasulungan mo yung masabalmiking metong at metong. Ipanalangin milaring mamunto kami pambansa at lokal, para king kapakanan ding memalen. Bendisyon na mga sablang pamagkapilit mi, bang mapupus na iting pandemya kin bansa mi. Ipanalangin mila ring doktor, narsis at disablang lilingap karing misalunan. Bang makasuwilo ila karing masakit kambining belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kalausan king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili la, king pamagtagulaling pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na. Kumaya plasan ng malalagwa. Ingatan mo retang lilingap karela. Pagkalamam lang alananggang kapainawan, detang mayango na bi. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabis kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tarya na kami king pamagbayong lub at kabanalan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginuming. Amen.
Virgen de los Remedios, Induning Kapaldanan, Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Rafael, Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. talakad tamo po. Manalangin tamo po. O Diyos sa ginumi, iting sagradong misteryo ning katawan at daya ng Kristo, amita tagking sauk kaya kami. Wasa na kesa na karing kasalanan mi, at sadya na kami kindaratang kapiesta ning anak mo, amabibi magari kambe mo, manggaman king alanganga. Amen. Ingino manatili kaya kayo nga. At teka ang timurin. Bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya, kilagyo na ningig pa, kuning anak, kuning banal na Espiritu. Amen. Kaya katang misa, midawne. Akit tamo, ingal doldo, milagro, kimbiya tamo, ditak-ditak malalyari, at malalyaring, king obra na ng Diyos. Salamat, King Diyos.